Te pirang le you. Nga dang sangkai. Oh, te pilatep kindan ke tuka penalty shootout kan no? Hoy ngalatip. Oh, te pi ko awan ne. Pili pia wan ada position ni spokesperson juga. Film taka skip tu mah. Hoy nga wan kan. So suan khnang te nana ba kipai ba ro bon hi ki ko aban EAP te suan kan bos ni mah. Hoy okay. Te form team no fi. ngam form lu pi. Form bi adik kadar pojar ding ngapa ngam yo ngate ba di juga ni ngam lai di bangate ngan form team be ar pojar kam de ka bodet ka busket. Ni tabang apa ngam da nut tanda terkenal so ngam da tanda ka football. Kita dan terakhir actress banwan atau kos ni te sa form datang para actress ro kan ma na pi om no. Biang ni baru adalah dengan kedua tu kesini para actress. Right. Biang baik ma. Biang baik hai. Te mana-mana banwan pun nak lihat tu pi lang banu-banu. Nak kalian banyak yang ngatai inwan i actress Risha iba akhat tu ka music video hi jang baga escape. Te kumtahi saya kedut lang baki tuki Shillong artist mo bakin salak kai tu kasni ru hi. Hai baki hi. Te kilabon bakali na fish pangani ka penalty shootout. Yui. Hai kilaya bon ngatai kilaya tap hi thanai. Oh, ta. Pi ai kerteng umno mo film siam tu? Kumna kam tu. Kerteng jo pi ka kerteng umno? Kerteng jo ah? Meda. Full name kai? Wah. Meda besai mai. Meda besai mai. Te po Instagram pida no? Oh, Instagram ru kumtahi ka kerteng jo na dei. Na bar khoi ki ong kongbi te. Yo di kongbi ne Meda ne. Kibatip yang kan sini ki khari ni kongbi hi te kibatip yang kibatip personally yang ki khari ni dai. Te apa kongbi ne di Meda ne? Ngabo beda i Meda be hi. Meda te kita follow ki. Sama kila ban i mah bar khoi bapek mentai gini kila ban apa sengap mentai gini kila i di Meda. Mah? Ha di Meda be ha. Te kan nadu kan mesti try pinwan tu penalty. Indan nadu mesti nam no. I try te jang ka film tanga skip i aman pai no yang shwa ka khat albaji tengah la pai bi hi shwa ka khat albaji. Oh, te ta pi to. Te kumta dengan lu besap. Te kila kamen ki fan fi ba ya so mata try kila awan hi te shwa khat albaji makiru ki ko aha ban i te kongbi try ma. Hai cuma kermen bakin so yawan pekai ro to kasni namal ba kedebun hi ma ki aktor mo phiro phinwan hi dai now. Ni thawan ha ta film jo hawan ma ka naman. Hai. Mo phiro kinwan te kin igi pat ba ya phi te kumjo ye ni ro. Te ngakat ki pat ba te kin yawan ma to kasni. Hai. Te kita ngar to biang ngar ko abang kendo phi na pa kendo to mo po. Ya kendo trai po reality to ma pa dia keren ba teng dak kwa hi trai men kendo ba ma. Hai ngilaya kedua tambah dia. Par khoi ki kwa kendo tengah la ye dik par khoi la bon trai ki ru pada tu. Hai. Ki bon trai ki actress sebenarnya trai berki aktor kin walang ki wei tengah kemen. Bai ba kini te. Hai. But i ba amazing ru. Hai malang tu. Na try in one hinamar ba iha bansa mi kusna mo siya kinang job tu kasni. Oh. Ngatay in one de hi. To kalau yang asal kata tamu lah sangsit kayo te tharai berkai beri bapai ni video mata berskap ini ke audio tu pi te kelawan tu tharai mah mani nokong ben pi kongbi amta macam banyak tu busket ba bal akhir bayrung tu balawan sim bayrung bay tiket yang tu kelayo ben free mai ka film na gumnom tu yang so kadai kumtai kiba wan thid ya ka tiket tu ki haban ya bo bahaya ka tu ke receipt namar ba kinsi wanted ya ka film dhaga escape ka ban sapni hau bnai October mata usnan hi ana ja pa ani kadisha official spokesperson ba desisa na ba pitwit sia ban kan ma bar khoi hot nya la tap klek nya to ma pila kan ma ba ko bisi bon te to ka kongbi in second do piang mo ani abu okay